Sa spiska igrača koji su igrali jesenas u Vojvodini nedostaje Milovan Milović. Karijeru će nastaviti u Dinamo iz Tirane. Nema ni Marija Đurovskog koji traži angažman u inostranstvu. Mnogo više od eventualnih prinova u prelaznom roku, trener Zoran Milinković očekuje od mladih igrača pred kojima je solidna osnovica za dokazivanje i napredak u svakom pogledu. A što se eventualnih odlazaka tiče, interesovanje u inostranstvu postoji. Na menti su Brkić, Mojsov, Medojević, Merebašvili, Abubakar, Vulićević. Najbolje kotira reprezentativni golman, kapiten Vojvodine Željko Brkić. Cena 2,5 miliona evra. U Srbiji su skuplja jedino dvojica Partizanovih igrača, Kleo i Petrović. Ekskluzivno za razglednice, međutim, Brkić najavljuje drugačiji redosled poteza. Ne znam baš previše o tome, sigurno znam da postoje interesovanja i znam da postoje kontakti, ali najverovatnije, mislim, ovu polusezonu sam u Vojvodini i pokušat ću da zajedno sa momcima da napravim neki bolji rezultat, što znači da probamo da osvojimo taj trofej u kupu i da se što bolje plasiramo u prvenstvu, a posle na leto vidjet ćemo. Nikada mirnije nije dočekan zimski prelazni rok u Veterniku. Poverenje u ekipu koja je odgovorila na jesenja iskušenja sadržana je i u Brkićevoj najavi juriša na trofej. Uprkos opredeljenju u klubu da trofeje ne pominju, barem ne kao imperative u ovoj sezoni.